Kadang-kadang gitu lah. Yuk, yuk. Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Auri Kelakastu Namasida. Om Sidi Rasutatasiswa. Berdoa selesai. DU duduk. Sane mangkin Bapak yakin lataran numun kruna tiron. Kruna tiron inggih punika kruna sane sampun poleh wowohan penganggih kruna. Penganggih kruna punika wonten ketiga. Elingan nggih. Penganggih kruna punika wonten ketiga. Sane ke pertama wawasaning pengater. Indayan singakin ring ajeng. Pengater contoh kruna nyane wonten kruna mejalan. Wonten alangkar puniki. Ikaki mejalan ke abyan. Kruna mejalan oleh pengater me. Kruna lingga nyane jalan. Udeng tapi itu kruna lingga bahasa Indonesia ne? Kata dasar betul. Sampun ngerti niki indek pengater? Mangkin lanturan Bapak sane keping kalih pengiring. Pengiring nika genahne ring ungkur utawi di belakang. Contoh kruna nyane jemake nggih yen aksara latene jemaka kewacen jemake yen wonten vokal a ring ungkur utawi di belakang dibaca e. Ampun ngerti? Misalnya niki jemake. Iki kan tulisannya jemaka, kewacen jemake. Oleh pengiring a ring ungkur. Ingat. Kruna lingga nyane jemak. Kruna lingga nyane jemak oleh pengiring a. Dadosne jemak ke. Sampun ngerti? Sampun? Tani makin. Tani keping 3. Seselang. Itu kalian Bapak. Contohnya nih wonten kruna gerigi. Kruna gerigi punika poleh seselang er. Kruna linggunya nih gigi. Poleh seselang er dadosnya tapi gerigi. Sampun nanti? Masalah sampun iki nggih. Kruna berjalan sane mempengaruh me jemake sane mempengiring a niwah gerigi sane poleh seselang er dike ngeranjing ring kruna tiron. Nggih, sampun ngerti? Belajar bahasa Bali, bahasa Bali. Sama Santi.